Kuri uyu wa mbere tariki ya 14 Ukuboza 2020 inama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri ishingiye ku mibare y'ubwandu bwa COVID-19 ikomeje kugenda yiyongera yafashe icyemezo cyo gusubika amakoraniro ahuza abantu benshi ku rwego rw'igihugu harimo n'inama y'igihugu y'umushyikirano. Itariki ya 21 Ukuboza nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame azagirana ikiganiro n'abayobozi, abaturage n'abanyamakuru ndetse ageze ku banyarwanda uko igihugu gihagaze. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 yemeza ko ingamba zikurikira zigomba guhita zishyirwa mu bikorwa guhera kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 Ukuboza 2020. Kuva tariki ya 15 kugeza ku ya 21 Ukuboza 2020 ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Kuva ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 2020 kugeza ku ya 4 Mutarama 2021 ingendo zizaba zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza ku isaha ya saa 10 za mu gitondo. Amateraniro rusange harimo imihango y'ubukwe, ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba ibibera mu ngo cyangwa ahandi hose birabujijwe. Umubare w'abitabiriye inama ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateranira. Bose kandi bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Ibikorwa by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza, ariko kandi buri rwego rukaba rusaba gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose, abandi bakozi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana. Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange public transport zemerewe gutwara abantu 50% by'umubare wabo zemerewe gutwara kandi hagakurikizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemererwa kwakira 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 50. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenga abantu 15 icyarimwe. Imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro no kogera muri piscine birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19. Imikino ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi nabyo birahagaritswe. Icyakora amakipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga iyo azemererwa gukomeza kuyitabira. Hari ingamba kandi zihariye zashyizweho zigomba kubahirizwa mu mujyi wa Musanze. Muri uyu mujyi ingendo zirabujijwe guhera saa 1 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Inama zirabujijwe mu gihe cy'ibyumweru bitatu uhereye ku itariki ya 15 Ukuboza 2020. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemererwa kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Kugeza ubu abaturage bose bakomeje kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ayakubiyemo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki kenshi. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Izindi ngamba zo kwirinda COVID-19 zisanzweho zizakomeza gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'ibyumweru bitatu hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima mu Rwanda.